Anaknya dipangan, anak semending dipangan semending, anaknya dipangan dia. Pokoknya sing berayan gak seduluran, yang serembah sini dhewe. Madepe anak aja madepe. Bedalangnya barang orang. Nah, cemburu. Cemburu. Mereka cemburu orang dalam. Ada Jasper. Urung, apaan kok dari kampung? Urung. Sudah kayak tumbuh kali kira. Ada gimana sih? Ya sebenarnya paling angkat nol. Nangis. Oh cali ada orang blero orang apik gitu. Blero sing penting semok jere jaan. Nyong ngomong. Jere lengger goblok. Nyong arep tak kamar tukang pengendangnya ganteng apa orang? Anu lanangnya ganteng ngene lah. Kalane ganteng apa orang? Iya anu mandang pribadi ya. Meja. Tuai kalau mati. Ya coba kuwe. Berarti jenengan bodoh pinter. Oh pinter. Ya sehat. Ki Mbak Anjeni. Iya. Niki saking Pak Kades nyuwun Pantai lo gending. Ya iya wis kok biasa iki kok jebruk. Aja bro ibune. Kembang Rawe. Iya ibune. Pilih sing Yang Pantai lo gending. Pantai lo gending selawe Ibu. Ora apa-apa wis. Selawe Ibu. Kembang Rawe 150. Ora belum nyong. Oh ibune boy. Jago loro 75. Ora. Yang si selawe. Ya. Selawe. Sing 150 itu munggah maning. Kembang Rawe 150. Mau. Oh menanya bagus kayak gitu. Sing selawe bae Pantai lo gending. Ya wis bodoh. Ora apa-apa. Iya, Pantai lo gending. Asik. Pak Kadese pundi niki Pak Kadese? Tapi asal. Pak Kadese pundi? Pak Kadese pundi? Pak Kadese kalau jalan-jalan.
Lu pinter temen dengan joget. Kadang-kadang ngawe 4.000 bawa ngedangin Amang tentrem. Iya. Jangan lagi sama sih. Silir-silir ening pantelokan Jaluk sampai rame. Jal siji maneh. Utut dulu, Mas. Utut dulu. Bubar lenger utut. Wis, metang itu. Metang. Iku Pak Kades yo, Pak Dok Kades. ana bae. Silir-silir ning pantelokan Wey. Sampai sore. Sampai sore.
Nyomot jago kok baru kayak gini. Sip. Gas terus ya. Mbak Lender tugas ini joget nang pasang kene. Oh, terus? Ora kena melanggar aturan. Bicara apa-apa kan Pak Kades, Pak Kenal. Kok kenal ke prime? Orang menawa ya. Banyak jirengan mongko. Aduh, kali mari kakak bisa bareng ini. Oh iya. Pira Wong iki bro. burung. Lagi bareng yang bareng mau mari ngana mari ngene. Apa ora bot? Apa sih aku? Ya. Abdi dulu. Non, Amen dulu. apa enggaknya ora bot ya kowe? Apa enggaknya arep do tambahi gedene? Ini aja semuanya baik. Asmane bae. Banjane iki wis kabeh salah bune. Dang ya. Pandel gending wis. Lari ngapa? Jangan dulu juga wis. Mana kira bisa lingi apa-apa. Gawe. Dengan kekali mungkin lagi nang sesuatu itu perlu melakukan EPD. Kalau ini apa? Lasihan. Dari Iya, paling Lo jangan aku tuli lo. Aku joget ngene dulu kayak gue jangan sampai aku penawaran duit dulu ya. Burung ngono sapa burung? Eh? Waduh, kepengennya lebih kayak bareng pas berlebaran. Atau yang orang hari itu mengira pas gitu ya. Enggak. Ya, oh ya. Pengarah nu menghubungi Rika. Bicaranya emang kayak gitu. Awak Kayak lembut. iya. Ngene video ngene pena. Angel kan anak-anak. Itu rampung, lenggirannya rampung. Isitaran di.